مسائل as keessatti firdii hedduutu jira jeeni taduraati حكمة في خلق النجوم hayya beekumsa jiru hubannaa jirtu laali duuba rabbii waan urjii uumee fi ثانية lammaffaaniya رد على من زعم غير ذلك raddii godhuu nama jeettee kanaan malee urjii waan biraatii fi hajee irratti raddii godhuu jeeyya ثالثة sadeffaanii اختلاف في تعلم المنازل ayya dubbatuu attee khilaafni jiraatu dubbatuu laalii attee gaa manaazila baratuu keessa khilaafni jiraatu jeeyya manaazila baratu manaazila ji'a haa urjii haadu kana baratuu keessatti khilaafa jiru dubbatuu laalii jeesumaan khilaafa jira jechuudha garinni taajee gariinoo hin ta'u jee jechuudha الرابعة afraffaan الوعيد في من صدق hayya qixaanni jiraatu nama gattee dhugoomse wahii takka mina siirii falfala irraa nama waa dhugoomse gattee gaammanta nama saniif qixaanni hamaan jiraatu jeeyya الغرض أنه باطل odoo beekilleedhaa gattee gaa wanni kun baaxila ta'uu odoo beekilleedhaa jechaadha je باب ما جاء baaxila ta'uu odoo beekuu hagaafate takka ufamasa ha dhugoomse akkanaa jennaan jebar من صدق أي من صدق شيء من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السير بلسانه ولو اعتقد بطلانه له أدويا دلال قلبي ساتهم باطل يجول له أدويا دي الربا وان سنغرتيغا نمني رقوم سيجل ديمي فإن عليه هذا الوعيد يكم كيف يصدق وتمن تو يعرف أنه باطل الله لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه وبممارسته الأنجج ها باب ما جاء بالاستسقاء بالأنواع حياة وان دفع بسوخ يسكا مال روبا بربادو واتقا قصوان ارجي الداتين جاية قول الله تعالى نجي وجدت ربي توا يخنا الديسا تجعلون رزقكم وتجعلون لقوة سنين كني دوب رزقكم شكر رزقكم شكر رزقي تيسنيتي تكذبون خجبسي سوغو تنگر تيغا سنين كني شكر ربي رزقي ربي سنين خنه وان براتين قبرتن وريغا بكبرا اوفتن شكر ديفتني يبو هايا وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه اي رسول الله اللهم صل على محمد يعنا ارجمان الله تي جدوبا أربع في أمتي منهم الجاهلية وافر غرتيغا من تندوبا اچ امه خي خيست امري امه والله ترائي بري يكونهن اسي سنن دي سندوبا اسان كوني بالأصحاب آياتega bil ahsabi jinga أحساب hayya dhaaddatu ragatteega shanyiidhaan dhaaddatu rajeeni كانوا بالأنساب gosa namaa keessa garteega waraanuudha barii دعوا بالنجوم urjiin rooba barbaaduudha amrii jaahilaati wanni kun hundinuu آية على الميت ammallee tuun iyyuudha garteega nama du'e irratti iyyuudha barii jechaadha قال jee duuba rasuullinii إذا لم تتذكر iyyituun hogguun toobatin gartee du'a isiitiin duratti hoggan toobatin قاموا يوم القيامة hayyani kaafamtini dhaabamti guyyaa qiyaamaati عليها سربال من كفران haala isii irratti garteegaa huccuun jechuun garteegaa qaxiraan irraa sibiila baqeedan firraahiyya ودرع من جرب huccuun duuba kombortaan ammallee cittorraa tahe qaama isirra haala jiruuni haala saniin qabrirraa kaafamtii barii lafa tumaadhaa gangalataa akkasi kaatee huccuu san keessatti qiyaamaa mallattoo isiidhaati mallattoo iyyituudha kun kanaa akkanaa jedhuuba wanni kun garteegaa amrii jaahiliyyaadhaati ammoon dhiisan jemmas akkasii hoji namni woo gosatiyyaa marree seetaa bu'aati shanyii ilmaan marree namaan jaabarama yoo akka gosaa walikkaan lolli hanga deemee lola sabaa dhaqutti hanga sitti namuu shanyii isaa dhaate jechuudha nuti marree jaatuma oltan dheessinu oromoon marree milti qishoo shanyii marree itti galtee marree moo jaa namni hin taatu wanni sun namni akka namaatti nama laal akka namaatti ka insaanitti hogguu laalte gattee walaqat karramnaa banii aadam ilma namaa kabanyee jirraa ammaas laqad khalaqnal insaana fi ahsani taqwiim zeemaa footoo bareedduu kenninee fi uumaa bareedduu ka wallaabne portokoolaan isa uumne jedha ati amma dhaaddatuun qabdu uummata sirra gurraachaa guugartillee boo jedhu kunuu gurraachitee tuffatuu illee qabdu maas nama waan ta'eef namni
wanni waliin caalu iimaana qofa. Gosummaanis waliin caalu namni. Akkana ammoo keessaa shanyiin gaariin nama jirti jaa akkanuma wajji barga amma sadiif. Shanyiin gaariin nu jirta hoo? Shanyiin gaariin inta imraatun zaatu jamaaliin gattee wana sabin. Sani wajji rasuulli maal jee? Ambiyoon sallallahu alaihi wasallam ambiyoonni hundinuu shanyii shariifaa jajjabduu keessaa ergaman jaabar ammaas. Rabbi nafilee Qureesh irraa nafilee achi nafilee hanga Ismaa'eel galchu takka dubbate kam. Shanyii gaarii jee dhaadimmaas. Bareeddu sharafummaa qabdii qarnan jee bara. Akkas ilaaltaa. Haa ta'uu garuu immoo akkasuma wajjii namni shanyii san keessaa islaaminaa seenuu baate namni iimaanaani wal caalataan. Taqwaadhaan wal caalaa. ولهم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جدوبا قال لنا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى أما أني خونغا دلقا جاهلات استاتي خفري اللي تاتي إيتوني زغتي سن اللي يكا إيتون وقان توبتين غتي أمان تنا كناجي توبتون وان سين را ديبو نما دويرت إيو دي سوسن إيتو قفضان تين إيسيفتو جراسيما Iyyituu qofa osoo hin ta'in inumaahu iyyisiiftu boochiftuu jedhanii jirteer. Maallaqani kafalanii fi dhufteetu mala akka gangalattee laa olii gad deemtee wayinee ettee laal. Akka deddeemte hogguu tokko goollotee hogguu tokko achi gattee hogguu tokko asi kuftee hogguu tokko achi kuftee maallaqa akkas godhaan. Hin ta'u jettee hoo. صلى لنا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آيان سجد رسول ربيتي سجد سبيلان سجد هديبيت جيا آية فانا روبر بودر رجيني هل كان الراحة تجيني هجوم سلامته نمرت فولا قد برسولني جدوبا نبيت موكم وربين كيسن سنين جيا رب ما في ارقما سابي خجنيني جدوبا جي ربي إني جدوبا بريز فتك بروتن كيرا غرين ساني نتي أمنا حالتهني أما اللي خنتي كفري بريز فتك جرا بري أمونا من جي روب سمني جرا طلو قلتم ربي تنجي خجي رحمة ربي تنورو بخجي سنتي أمنا دا urjoowwanitti kafraadha barii ammoo namni jee muxirna roobsamne urjii kanaa kanaatiin manaazila kanaa isiin seennaan roobni nuu roobe hajee sun biinatti gattee kafraadha jeeni ayyattee gammaan tana urjitti gattee gamma amanee jira barii jechaadha je namni akkama roobuma tokko rabbi nama dabaase haan duraanuu tartiiba irra jiru hogguu roobni dhufee roobni roobe urjiin akkanaa manaazila akkanaa keessa seennaa roobni roobe jee kun ammoo muxirnaa bifadlillaahi wa birahmatihi je ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه maanaan isaanii jiraatte wafiichi keessatti قال بعضهم gariin isaanii ni jee bari فصدقناه كذا وكذا dhugumatti dhugaa dubbatee jira urjiin gartee akkanaa akkanaa jee barii أنزل الله هذه الآية ni buuse rabbiin gartee ayata kana jeeni بمواقع النجوم niin kakadha duuba ittee gammaan tana bootaa urjiin seentu sanii niin kakadha jeenii ilaa qawliitti وتجعلون رزقكم وتجعلون نقوتا سنين كن قتي رزقكم يجون شكر رزقكم غلطة قلتو قتي قام رزقي خيسانيتي تكذبون سنين كن كجيبا قوتا غلطة سلا ربي قلتني وان براتيف قلتني تابوتا قلتني وان قبر موسانيف قلتني يچوان سني وريقا حمدي ديبناتني اچلا يتني يكم خال الحمد لله يتني خلا مسدايانه ganda hojii baay'aata yaa boroomni roobettanii awliyaa distii dha jedhan ammas yoo fetin adda adeer awliyaa distii dhageessanii isin awliyaa distii dhageenye ba awliyaa korbeessa gurraacha khaleetti gurraatti talukkicha gurraacha yoo ashiinni ashiite ammoo gwanni ashiinni ashiite maashotti jiraayima
warri waan san gabbaru ashiinni tokkichi afaan ilmoo isaan seenu hanga hamdinoo jedhaniin hamdinoo hanga fuudhanii ashiita san achi geessanitti jechuudha. Hadiraa isaanii kan warra tawassulaan seenan san achi geessanii ashiita achi waadanii sheekha dura kennanii sheetichi gaa sheekha maaliif sheekhu sheexaanii gahe fuudhee gaa odoo nyaanni maas akkasii facaasan jinnootaa facaasaniir akkasii facaasanii naanneessanii san booda akkas nyaatan san booda gaa amma halaal taate jedhanii awwaa fitin addaati san dura haraameer ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا نال ربي هنغوني وانتن إسان تو قرأتي إسان تو قرأتي سائباس قال لك كنا قرأتي قامان تنغانا دويدي سا حرامي آنان سا حرامي حاشا كنا آنان سي حرامي وهنده إسان تو لبخاتي هايا فيه مسائل مسائل أيهو كينجر رابو قاري Hara kasur, bara hara, ya robar.